Drama Empok Mina dapat arisan. Po Mina, sini ngapa? Romannya senang amat. Iya ini Neng, emang empok lagi girang banget ini empok habis dapat arisan Neng. Ya ilah. Asik dibeliin bakso ini kita. Lah, emang kita orang tebang-tebang. Udah tenang, ntar empok beliin bakso Bang Midun. Toyib, lu mau beli bakso juga kagak? Kalian tuh beliin bakal si Mamat al si Toing. Mumpung gue lagi baik nih hari, gue mau nendak dulu lu panggilin sama temen-temen lu. Lights, camera, action. I see you looking at my PIC. You know, good day